Kardom, ili runing tikathar ini ada pabirta angton pen. Di Putau nang kangalong kulat ki do tu footpath mate rat kidam ki bang kacelenga to wara long kulat hormu ki bi thi bajok rat atum kidam ki bang kasik sak the pik khangjang la so jok dipu active reporter atum pen dipu municipal board asa hemalong an kahum rida pinija khong ni phain ko resir cap durmiarni dipu active reporter atum chilangsi dipu municipal board asa hemalong an kahum rida labangso kahom ridam nang kok atheke kedam tanga pora hot pen pusatami di putau no long kulat ki bia tum footpath mate muni datum kedam ki bang kacelenga to waralong la pen gari motor ke pasang jia dim pusatami kulat hormu ki bi thi pen ajok radatum kedam ki bang kasik sak thepi khangjang la som se radatum pen di putau na hithi kedam ki bang hot pusatami la puson kasik sak the tan arju long pen la pen thek long si pini dipu active reporter atum do anchilang si dipu municipal board asa hemalongan home freedom si dipu active reporter atum pen dipu municipal board asa hemalong lamthe karju pedopo tangte non dipu municipal board asa hemalong pen kaningje pona lamthe le angton pen arju ponsana dipu pen bisnuteron Karbi Anglong news si nang tuno ka jualam abang ke nili kacini aspa room lo ba nili ke company kacini lang lang lo taun no si discipline pate aron pe le la hai ke lang a ho ti ma nili pangsi tu ina ningkan pe nili sinang bom lo taun no ki sumana bang ke asa u ke do ke ta ka sijil ye ka son nang le tum ke jong da mang ga ho la pen ki sumana bang ke la lo bai vota gitulah nilai tum tahun komite itu financial crisis kan ajo ni lo lapan dak kali along mereka tu expose bos ku bangso la expose ku awamu itu bahira kijor la tahun la danan itulah pupat long kijor awamu beri punon ba hala fast food awamu punon asal mereka item itulah outside open kijor la hai ke expose bos punon labang so teks parung panitum ningkan sisi pan ningkan manta nitum pideti so list pideti so list order bang si la tum poisa kiru sitame la nitum list pi utame nitum ke pupat ini tebon toara ini tip not puja kali job niki toara rai naine to long so la toara space e muchora long naine electric post long son naine tiniali long son son ini space ke do tim se nang pun pangi toy kasi la tu ming ni po la hai pe la ready me da close lilam ma pe tame ma pe ki mi tame la sioni ko la pe tame ma apel tame ma te chana tame kolom ki jor bilun ki jor hai tame la hai tu ma long phan ke parung no phan ni tu lis ki pido ti tame nona bang ke la tu ma war sai chuen on de permanent dukan ni tu ta dukan pe la hormu papachon si tuan footpath anda dukan bostu bidun thepo latu mabang aku la expose bos ke lunga tunta poisa rum ponde anta arona tengke han lo taun long ni tum arona tengke in iku mo dukani galamara dukan by stationery dukan puno biskut dukan puno bahira ho helum puno asal achar pen upia dukan ma so identify ke dia pan alang tengah dukan asu pan dukan la satara long pen der put am ke bi bang ke tum elau lagi ada tum consider lo tame alang dukan satara pen der put pen bahira ang lo lagi illegal lo tum la tum bilong le lo kasi la tum mang ke dukan satara pen bahira anta put put pita space do ko line tipo dukan hormu lai po dukan bang jala to war bang congested de ti ta fondo isu mana space long do kasi labang ke istilah ke cikoi serwaya nili tum kudamote hola dukani tulung sudun ko la ke bojar komiti sor pan abiya do bojar komiti sor lane ni noi panang ko aku bojar komiti sor damote tam komiti pan ba municipal board panang koi ko so di do ko piti la sila so la ke ni tumta chenang tari nang ko kasi jot ni ke nale tum ke jong pon lapen tahun lalu ilong ni do tahun la kisman bukan itu bostu gibi onsite mana oversight la tum cover de ti do la hai mang ni tum
ta thek long lo la si la bajar committee tum bani tum mang long chi concern ko ni tum immediately la ba ni tum action and ko la kena phone ka tek ini Karbi Anglong tumpen cherok tokomai kepedo. Jakhong ni phaing kore sirkep durmiar ni nijang Karbi Anglong la khaisi duaram la constituency ke palo Borgaon a habar Anglong aran kido Karbi Anglong atuma phan an birta pipen duaram la Karbi Anglong tumpen chepater pi ponsi pini sinani aroi adung hedalong kido bichi thur ki joi kelangadim mati picnic spot along cherok tokomai kepedo po La sonsi bangso cherok tokomai kepedo ponalong Anglong aran kido Rongosar atum KAC pen Rongosar atuma phan kepenong pi amena rong angkang mate longle phelang kacharai komchi aphan la bangso appointment letter kelong pon pela mate rongar lo kupi pc kelong pon pe hai hui alam se tami chithan pon renti la pen pini kido pon ammaya long pen pinang Arong asaratum kacithan ponateng ki appointment letter kacilong ponatum sitami amen nang kilidut ki chok chi tami dolang lapen appointment kelong li atum sitami do ulang lasilahai hui ki pachok limji lapen ki pelong pon petji aphan Karbi Anglong mai phu lapen kongchun bang atum pen klar dak pen pachini pondo lapen pinia jai megalong alihia mana peng pen kacetong dun Lipson B Karbi Anglong BD mate KAC Taxation Advisory Board Chairman Lapen Krishna Teron Rongasar mate mojadar duaram latum chetong dun pen pinia jai mek ingsam chin pen pichun ponlo amri pen hemari bongrong report Karbi Anglong News Kecengsi duaramla kangarlo gedu dichithura hawarolong pini kedo pon aso Karbi Anglong kacithan kacimong aso mai long kecengsi nili pherang ke bitung bhan kardom pajirlo kardom nildum mini jasemet pera program mangke Assam governor laben Karbi Anglong autonomous council ben kapepas alo land right aso lu kacheron arong sara tindal aso hormu bangke isi haki sadoneng ben pini cheron ponlo lapen adun thu bangke ilitum duaramla constituency mate Karbi Anglong hawaramai abidisar sar Lipson Bea ke hai alangli Karbi Anglong autonomous council taxation board chairman nasi alangli Rongasar phan kapanong pi kue pak wet keron pon nasi pini cheron pon long lo lapen kacheron pon long le sar phan an ge nunu sar phan se arpu pensi aku bang lodun lo nasi alangli phanta nili duaramla Karbi Anglong amai pen suri akardom paji reglo kardom Prevention of Human Trafficking and Ending Witch Hunting po PNC Loring TP Langsomipi ICDS project at sa Hemalong awareness mate cherok tokomai kepedo Jakhong ni phai inquirer kepani Langsomipi ICDS project under Department of Women and Child Development atumpen patur pi ponsi Langsomipi ICDS sa Hemalong cherok tok mate awareness mai kepedo Mayalong kachatong dun advocate Lokhimai INTP SGB Sarsing Teron Headmaster Mithun Majumdar ANM Minati Sopi Asa Homsera Terangpi Social Worker Komol Ronghang Adolescent Girls 0 to 3 years Guardian Loring Thepi Thana Raikom Saikiatum Chatongdu Nona Kai Pir Theke Hingno Munit Angbong Kachipati Munit Angbong Hitia Hormu Ason Kachojor Arta Kabipen Rakia Hormu Kirim Lapen Osomar Arta Kabipen Mobile Phone Kiot Lahai Huipen Chipajok Thekji Mate Kaching Rai Thekji Aphan Pura Pinangan Alam Mayalong Chithan Ponlo Lasonsi Advocate Lokhimai INTP Pen Kepachini Ponalam Thi Arta Kabi Osomar Pinan Pisu Kien Mate Kido Munit Angbong Kachipati Bangaphan Thekere mate kalikardom hi ipu kidin arta kabe phun ki ot kehingno jongsi kineplong arta kabe pen raki hormu ke chola hai akes pulote ningkan ko ansi hem kangsam kidonang jima lahaya ronalam pinang an than pachini tika sonsi mayalong asa ANM SGB headmaster atumpen kosonsi lahai akhing no hormu pen kachere thekjima aphan lamthi thantika
bangso mai ke pechun ji aphanpura CD PO Julie Terang Pipen Japonsi Supervisor Office Staff AWW AWH atum chelang pet pensi bangso mai ingsam jinpen pejut pondo. News Text Report Karbi Anglong News. Ingdeng ingkoire hini hachera ni karchola pen arpu kimi kachalaramai nihang nirep bamonpo bamonpi asong arlong chuhanim amai kipamanpon jakhong ni phai ingkoire sir kepani borjane mesiang kang arlo borman thiarong along borman thi shiv mandir arlong chuhu amondir along ingdeng ingkoire hini hachera ni karchola pen arpu kimi kachalaramai nihang nirep bamonpo bamonpi asong arlong chuhanim kipamanpon Sonsi mai cari pon sarsing timung lapen alihi pachini pon long sudar singnar mai pubamon piasong pen apor anparta choro alam the khon sing rong pi pensi than pon alihi amana pen sar at inghi bokajan lems chairman ken sing keling along chunbang chuhu Central Committee rina inghi pi rong basapi anparta man pen kedo kethi chatong du adun tu bangso mai long bamon pia song long arpuga chelar se tami pedopon lapen kewang jilang arlong chuhu anim anso se pir thiadang the biduan pachathang don thekji aphan lapen nim ke pangtang pon thekji aphan ardi doklong pen chetham chimongpon lapen methanga sai ke claim ke damate ke sukyon e kardom kardi arona tang anparta arlong chuhu anim ki kroyara do anaphan ning inthir etpen cherap chitudun chi aphan than pachini tika Bangsu arpuga chelar amai akimi committee sinai pon session 2025 pen 2027 aparman president Kolom Timong vice president Rajan Singkro general secretary Tom Singkro assistant secretary Bidya Singh Terang financial secretary Sarthirong Pharatuma Phansi ingwai ponsi messen pen mai pichun pon Bogajan pen Sarkurube report Karbi News. Ada itun along tuhu hangere bamon pi asong deng kore hini seng pon ali nake sapul tak padu pon labang to along na tong don exam karang ke atum khane le prang tero tiglo nase nilitum kini ladak kasi tong pon kedang sok alam thigela hando nilitum kedam tang ningkan suri hini ra ke thom aningkan pasi arlong kihu nitum bamun komiti seng kon lo lani hangere aha warapha asi nitum pining an bang kening kan ko rahini ar kachok lo asi nitum pini ha lang mili pen den gaung dong dowan hum pikyap ara bamun pochi tong kon lo pen jara da tum setami nitum pini bang suri bang pharu ko thom se arap ke tong kon lo pen bamun tum setami bang prokyap se tong kon lo arpu kimi bangke lahan lo nitum kado kawe election by election se dopon lah kala by election ke dopon along ke chengsi abang nitum la resident sing wai ton pakrang resident abang ke nitum la tinong dilaujan kolom timung bamun ko phansin nitum tiponi lo la pen ke vice president abang ke Rajan Singh Kro phansin te lo la pen ke general secretary bang ke Tom Singh inti alang li ke hapjan pen kang li sorgari gambura anpas ten bamon tolo ale pansini tum invite pon lo lapen ke assistant secretary bang ke Bida Singh Terang hosting invite pon lo lapen ke finance secretary mo ke dihin rimbang bang ke nilitum balijan naglen bordara long Sarthirong phar bamon ko pansin tum invite sila bang pre truck bang ke members lo ningkan kana panala ke la nilitum la pining kan suri ini ra en kora kopen en kora proxy kan kan ke thom farman sinitum la so arku bangeng vai pon lo la suri ini ra en kora proxy la jakhong ko ni phain kora sirke pa ko pinu sam de sapu do Nilip KAC MEC Pavitra Rong Pipen Long Tom 100 bedded school hostel foundation stone Nilip along Kangpupo Jakhong ni phaing kweresir kepani India det adangpi ang kangalong Honorable Union Minister of Education Dharmendra Pradhan pen ajok por bhai kepa por 100 bedded hostel under Dharti Aba Jajatia Gram Utkars Abhiyan Pathi Hekpen DAJ GUA Ingpu Pondo
son thot si Assam ang kangpi along ta ingpu pondo Assam state ang bongpen Karbi Anglong atum bangsu hostel ke longpon ong muchot East Karbi Anglong aphan humpli kebra isi lapen West Karbi Anglong aphan hum in koira phok kadukawe Karbi Anglong aphan hum trok kebra trok an longpon lo laki KACCEM Dr. Tuliram rong hang kabor pensi longpon lo Nilip constituency aphan setami 100-bedded hostel humthom longpondo lake Arlong Rupat High School Koilamati Chokihela High School Merabhiti High School and longpondo KAC Nilip MAC Pobitro rong pichipaduksi pinini phaing kore sirkep jakhonga chiklo 100-bedded boys and girls hostel foundation stone le pondo mati along with sompondo MAC Pobitro rong pipena jok KACCEM Dr. Tuliram rong hangaphat nili palong setami foundation stone kele long apot CEM aphat kacharo pajerpot bangso hostel lake inglong arok atokano ke do atum ansetami lokachali ji aphan ke do ke thak long ponpo lapen lokachali ji aphan ke do ke thak adim aphan joy kepo pusi nili parat aning chiparong pikpensi chithan ponrenti nilipen Philip Diso Karbi Anglong News Stone kile putha Karbi Anglong ara do anaphan than pasini ikta sir Ini adoga we India that along ini hostel labangso hostel boys hostel ape girls hostel labangso hostel foundation stone le ini virtual foundation stone kele lake ilitum Union Education Minister Government Kothanji alangli baji cap apor alangli labangso hostel foundation stone le elo la det pen ilitum setame dak nili along setame long thom high school do along Rupat High School Chokiola High School apen dak Merabhiti High School la ke thom high school along setame ilitum hostel long ponlo lapen kadoga we Assam along langdam lotang te litum Karbi Anglong hello ongnai lo itu East Karbi Anglong along long pikebra isi lapen West Karbi Anglong long koira pho kadoga we pangrung pet pen long pikebra truck 66 an itum hostel long pon lo lapen lage kadoga we itum chini itum dynamic and energetic leader Dr. Tuliram rohang alang le kabor i lapen ke claim kachipiduk pen silitum ki ong nai ilitum olasam pen itum ki ong nai itum Karbi Anglong long si highest itum labang so hostel itum long pon lo kasi ningarong pit lapen on behalf of nilip MSC hoi pen nili Dr. Tuliram rohang sar pansetamen nili ninga klong pen akilo pipajir lo pini labang so hostel ilitum dharti aba pu scheme do labang so scheme pen tribal affairs pen si labang so tangka nang sanction lo labang so tangka sanction det pen সমগ্র শিক্ষা ala অভিযান alang tumsi execution alang tumsi kelanchari po kadogo be kecheng be gijutan kadogo be alang tumsi kelanchari po asilason thak elitum nili balong labangso long khomadim setame labangso hostel kelong pe tum ningarong pik atheke halloween pen kiwang student atum elitum dake motor gari setame available kari cycle setame available kali ilitum nona bang ke school along school compound along kidu pen silitum school itum chali long po somatum chali long po lasi school along setame hikha along setame ke chali along setame itum ansa se nili pahawar along setame paprang pon po pusili ningit hedo lapen labangso scheme lake uti ke thomra lak proxil cap 3 crore 90 lakhs tangka pen sila bangso hostel boys hostel 50 bedded lapen girls hostel 50 bedded total 100 bedded hospital setame selampon po chalo Hongkram rong tara tok biarong rong asara hemtona phan kisunga porhut ke rabdun vera jok borsing terona phan kachoropon rong khang constituency aradatum kisunga porhut ke ravek nangji pukai ketami borsing teron pen matha ver lapen rabdun bompen arjap thip versi do
lason thak sirong khanga hawara mai dihin rimbang borsing teron rada ki sungalong kaiki tame karjap thipason si hongkram rong tara tokbi arong rong asar karlitang rajen tokbi hemtuna tumalong kaiki tame kisunga por hot apong ke rabdut lason thak non head jong iruya prangsitame karlitang rajen tokbi lapen basa ping leng piatum asupo budhiram tokbi atum asumar chupati apora hot kisung kidoko kajok Diphu Medical College and Hospital an chiponang koklo laso along Diphu an kisuk kachepon chi aphan lapen kiwang aphan lapen dowai hai hui kinam chi aphan antame borsing teron pensi kirab dun thu ajok thanga kisung chitong te pinpen jokpon wan pusi basapi ingleng pipen pherang ke thengnu lamthi chipeklang po alang li rada kisung apor hot kai kitame chini ajoksi tok bihem ahem tunalong tami kai kitami arjabdun thiba joksi basapi ingleng pipen tami aning jikhangon edara jok rada hong chayalong lamthi chipeklang pon nangkok lopasi pherang ke thengno nang thando lapen basapi ingleng pi hem tuna tumpen tami borsing terona phan choro pajer ponsi la ansusi kikhime kedam meji aphan arnam hirjume tami hangpi lapen Karbi Anglong ra phan tami la ansusi ke parap thekji ke palong pon thekji aphan rada tum tami arnam hirjume hangpi dun thaputa basapi ingleng pipe chuningri pedopon thu Bartholpen Priyanka Balmiki Karbi Anglong News kadom ni dakarong dahong kram tau biarong basapi ilimen le thota basapi ingleng pi Binyari rada penglu rada tumapan sepak lanang kok alam tebang ke pula ekisunga vewe apong talang li borsing tiron ate hai lang li nang rapun bok amasi ning ching sam aposi ni litini rada penglu lam ti sita sepak lanang kok lam ni ti organisita amasinon jong iruya prang suamor barta Diphu Medical College salong ko ane ili dan de pinang stamia lang tumsi nang singki pinang sikhan pi poisa na hai ta lang tumsi nang radu dam kiwan apam ta lang si nang nang ke wang nang ke thon du nang ke wang an ta lang ni la ini ke dam ke bang nang limit hang kadi ceria pom ne ko ana nang pu ni ke nang oji ke dam suri pli suri na ke nang ko ge setelah anta nang ram dalaga di dame suri na ke batang kata ni julong thithi ba nang chini kavi puna chini the ga pose nang ke rab du amasini ni tanin ching sam na non jong de lo prang ta ave Diphu anta lang di nang rab dun bom lo nang rab dun ulo son abang thu hai apanyong si ning ching sam si ahia jumi pipi pote ado ba beda ahia jumi nang pipi dun tha pusi ni hai cho hang lom do ba be kanta son akera the apna khansi ahia jumi udunang po ahia jumi nang pi dun tha nang le tum rata tum ta mili phana son agi sungna chini dun thek nang tum phanta nang chini dun di lang son akira abang putin ta ke thego a ba ke klang ta do sikami kacinya tumsi kira thek jot sona don ke du ulang milita sona kuya don ta don lo sikami sona kira thek ga abi alang ni borsing peron aki hai se alang si anang rat bau awi pong ta asini da thengta itiveta cipak lang nang kok pi masih nila ang silang ton kok kadang Umpanai High School Penchenglo Ongtung Amria Hawaralong Lu Charlie Asa Hemalong 100 bedded hostel apartment long ingpu pon mati foundation stone late pon West Karbi Anglong Lakhahini Amri constituency kepalu Umpanai High School Anglong 100 bedded mati girls 50 bedded lapen boys 50 bedded M1 lucky 3 crores 90 lakhs atangka panong pondo lason silabong so ajay megalong maipu Peter Timo SMDC
Maipu Jolverin Singna Lapen Ronga Sir Ilese Sing Tia Tumpensi Mai Chari Pono Lason Silabang Sojai Megalong Amri Local MAC Mate KACEM DU Ping Maslai BJP Mondal Treasurer Nurul Teron Amri Block SSE EDP Tenjing Kramsa Amri Block SSE IERP Dipalirong Hang Pipen Chenglok Ong Dung Aradatum Chetongdun Labang Sojai Mek Laki Amai Ahabar Along Long Podimsi Long E Somponpo Laki Umpanai High School Amri High School Ulukunchi Umswai Lalong High School Lason Sikadukawi Long Podimsi Long E Somponpo Labang Solong E Laki Inglong Mate Tribal Area Lo Choliana Tukapaching Tour Dejia Pansi Dharati Aba Janjatia Gram Utkarsh Abhiyan DAJ GUA Mate Central Sarkar Pensi Awarsai Pipondo Labang So allow Minister of State for Education Dr. Sukunta Mozumdar KAC Dr. Tuliram Ronghang KAC Education EM Richard Tokbi MLA Rupsing Teron KAC EM Diopeng Maslai Pendanglok Karbi Anglong Arada Tumapan Lokachalia na thuke paching thur mate ke paprang don thek ji aphan se Awarsai Pipon Lok Pusi Lamthe Jaipon Amri Pen Hemari Bongrong Report Karbi Anglong Neli umpanai arong asarlo masepini netum da umpanai high school along senono pordulo netum rong asar lo netum rong isia parmanse karja abdullo masepini netum ningarong ping netum umpanai waras aso ateke yo netum kang hon pen netum pan hostel pini netum inauguration longlo netum hostel foundation student netum mingkupon longlo lagi netum kaceng hon CM sar apan curuping nangi lapen itu ma MP Marsing Tiso panda mail tum curuping nangi lapen itu education minister mate education in charge itu masar Richard Stock be panda mail tum curuping nangi lapen akilang sor tum local MSc uping sar panda mail tum curuping nangi ateke yo lahai kita tangan same laswa school along ke Charlie tum du piglo sita me elitum kidu kit hakat hai bang dureu mate kidu hakat hai digdaru sita me lahan ma tha dun penon pinier ni elitum pan kithe dung hostel seng pilo teke 100 bedded total 100 bedded hostel se elitum panang pilo ase tum rongarat same elitum panai ha waratum same tuning ripen tuning lang lo laso hostel ang litum katerek pontap tere jiapa laso school along langra laso school phai langra ang litum laso hostel bang ladang mar kapeter tip je pansi litum umpanai rong rada tum same nang tuning ridun lo lase la kapitang da prang je pan same litum rong arat pen litum tuning ridun lo lase ladak netum kile dam de ke pudam de same netum jakong dan ke netum rong ben same nang cerap je tudun po netum nang cisapudun po asenang litum pan nang pitang piprab dia pansi nang tuning ridun lo kardong